Play perlok como PE mentah ngidang don hakam rasyia. Ini play gi neki kong event tai i da kidang ya labmiet kaset puri ne puri bikiset na yeng te kumba PE mentah hipet puri ruba ibang om pade puri badang dai badang terlihat ata te ngene nganong terlihat tai ngaba habro lempon teka lan set number 1 kalaj bam ni tanay ekran ni ngene nganong terlihat te mentangan pe ini iwe padi dei nong sen di senar sen kalaj bam ngene ru lacop ane snok sip jungi la satar du ngene ngaba pet pi mentau tu puri bidang set ane te natau neu sabji iku dai ne sabji oh shana pet te filai pet ba atu gila set sabji ka basa mata kalong setengah jingmat te ya sya sipor matangi dang ya pelut por kene kejing set jung no puri dengan dala yo mat ngasa batai kejing bang no kthang ne ngasa batai pi so bhai sya sipor sa sisien pet ba pe beng tu atama ne lom kamam map India ne tip kamap Mikhalaya Taiwei pan im kasinong sip no way pan ngai layap atat se ngane nganong snap ani unele tekat ka tip sinong kane rongkum ka ngane way longkum hai handsome te kuma PE mentang kane ka set apa set puri kila yadap te kila service yang ahne kila wanra uneshana sabji te uneu puri lala ka jong design ani bos so syak ho to puri tom le ngan mat cha pat komplain cha ngan mat cha kemudian biang ngalamat na tao babi palak ni inban gi parah ni lawan ra yang kabang na tu atat babli persang mau biang aduh kata-kata thantem badayu tama mlele la biang ni tu sabji ru bang ada ka homemade puri Kita mau pilih mentah nggak ada mat, tahu biang, puri sabji, mel puri bagi set hiang, dan tu nak set ngap ni ngai pi mana, pai nei way du di babin,แต่ละเพียdan kam ni eta, kapan suya, puan yang ngat nombor hai tube dan ngalaan. Kinyo belai ko lima like asomnya